hari ibikorwa bibi biriko bibabaza umutima wawe, ariko Imana yambwiye ngo nuhumure kuko mu kibanza cy'ubwitwazo cy'ibyo bateguye Imana ihinduye ibihe cyangwa se Imana ihinduye gahunda. Aho bari bipfuza kuja niho Imana ibasize, kuko ngo tubahaye mwaramutse kuba Imana yagiriye neza kuri uyu munsi. Imana ibahumugisha, Imana ibahezagire kandi ndanabakiriye cyane ngaha kuri Umukristo Ninde TV1. Dushima Imana yabagiriye neza kandi yabarinze tukaba tubonye aya masaha. Mu Imana bahezagire cyane. Nkuko mumenyereye, uyu ni Reverend Jean Baptiste Nsengiyumva, kandi dushima Imana iturinze, itugiriye neza, itugwaniriye, iduhagarariye. Uyu ni umunsi wa nyuma turangiza amasengesho tumaze ibihe dusengera ubwoko bw'abanyamurenge. Nshimira cyane ababaye muri aya masengesho, ababasengeye, abafashe ibihe byo gusenga. Imana ibahezagire. Nshimira bari ko barampamagara bambwira ko twafatanije, twabanye kandi bagerageje gusengera ibi byifuzo, bari hirya no hino, bari ko baca kuri WhatsApp. Imana ibahumugisha. Ndashimira cyane mwebwe mudukurikirana, mutibagira like, comment na subscribe zanyu. Imana ibahezagire kandi murushijeho gukurikirana ibiganiro byacu. Mfite message ngomba gutambutsa, munyemerere dushima Imana hama ngira ico mvugana namwe mu mwanya muto. Ushimiye cyane kuri Imana itabesha kandi ishimye ubutwari bwawe n'imirimo yawe. Urakoze kutugeza muri iki gitondo kandi urakoze kutubyukije amahoro. Abamaze kubyuka, icubahiro ni cawe. Iri jambo wampaye rigira imbaraga ku baryumvise n'abaryakira, kandi rigire ubushobozi ku muntu wese aryakiriye mu mutima wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari tangazo narifise nagomba gutambutsa nkuko Imana yambwiye ngo ndabatangarize, kandi nzi neza yuko mwebwe muri ko murafashwa kandi muri ko murahezagirwa n'ibiganiro byacu. Imana ibagirire neza. Reka twifashishe amajambo dusanga mu bitabo cy'umukozi w'Imana cyacu umuvugishwa Daniel bice 6. Ndasoma imirongo mikenya cyane. Reka mere ku murongo wa 3. Hara mutwe amajambo aravuga ngo Daniel aterwa mu gobo rw'intambwe 3, maze Daniel aba agakomeye kuruta abandi bakuru n'abaganwa, kuko yari mu bwenge bw'agahebuza. Mbere umwami yiyumvira kumwegurira kuganza igihugu cyose. Maze bakuru n'abaganwa baherako barondera ugwitwazo rw'icoborega Daniel ku by'igihugu, ariko babura ugwitwazo na rumwe cyangwa igitiriganye, kuko yari umwizigirwa, ntaboneke ko amafuti cyangwa igitiriganye na kimwe. Amen. Nari itangazo ngomba gutangaza. Daniel igihe umwami Nebukadineza atera i Yerusalemu, ijambo riravuga ngo yafashe abasore bazi ubwenge bo mu nda y'ingoma, aba nibo yazanye. Amaze kubazana bashikanye Babuloni, yarategetse ko aba basore babagaburira imyaka 3 bajya ku biryo by'umwami. None Daniel ngo yigira imigabo myiza, aravuga ati ibi bintu ntitugomba kubijyaho. Twebwe turazi Imana yacu kuva tugiri i Yerusalemu. Uyu munsi turi i Babuloni ntitugomba kwibagira Imana yacu. Bahagarana n'Imana, bubaha Imana, basenga Imana, Imana nayo irabubahisha. Ibyababayeho nuko ijambo rimbwira ngo banka kwihumanya. Iteka ryose yuhagararanye Imana nawe ihagarana nawe, kandi yubanye nayo nawe ibana nawe. Aha rero ni mu gihe Daniel amaze kuba ukomeye mu mwami ngo yatwara ibihugu 120, ngashiraho abayoboye ibihugu 120. Muri abo bagabo Ishizeho 120, ngashiraho abagaba babo canka ababaganza 3 bagomba kuza begeranya ibintu byoroheye umwami batamwibye. Ngo Daniel akora ibikorwa byiwe atakibaza, atabusuma, atabujyaje, atangorana. Ngo none abo bakorana babura uko biba cyangwa se babura uko boza banyereza imitungo y'umwami, baba ngombwa kugira ngo barondere icoborega Daniel. Nico gituma bavuganye ngo turondere aho tukura ugwitwazo, turondere ikintu tumushakaho. Ngo baravuga ngo nitubishaka ku Mana yiwe nituzobironka, ahubwo turondera handi hantu twakura ugwitwazo rwa Daniel. Ngo nuko igihe gitonya ngo baca bagenda kubwira umwami ko bamara iminsi 30 basenga izina ryiwe, atayindi Imana basenga, ahubwo ariwe bariko barasenga. Aho bari bazi ko bagiye gufatisha Daniel. Umwami ntiyatinze, yaravuze ko ibyo bagomba kubikora, barabikora, ariko Daniel ngo ntibagiye Imana yiwe. None Imana yambwiye gutangaza itangazo rivuga ngo mu by'ukuri hari ibibazo uri kuracamwo kubera hari abantu bakoze ubwitwazo kugira ngo barondere ico bakora,
kugira ngo urwitwazo rwabo rugire icyo rukora ku buzima bwawe. Hari ubuzima uri kuracamo, hari ibikorwa bibi biriko bibabaza umutima wawe, ariko Imana yambwiye ngo nuhumure kuko mu kibanza cy'urwitwazo cy'ibyo bateguye Imana ihinduye ibihe, cyangwa se Imana ihinduye gahunda. Aho bari bipfuza kuja niho Imana ibasize, kuko ngo baravuze ngo utazasenga iyi Mana cyangwa se utazosenga mu izina ryawe azatererwe mu rwobo rw'intambwe. Daniyeli yumira ku Mana yiwe. Reka nkubwire ukuri, ni wumire ku Mana yawe. Iyi Mana wumiyeho iragiye kugira ibyo ikora kuri wowe, iragiye kugira ubuzima irema mu ruhande rwawe, iragiye kugira amateka ihindura ku buzima bwawe. Ngo barondera urwitwazo kuri we, barondera ukungene Daniyeli yoshikirwa n'ibi bibazo agende mu rwobo rw'intambwe. Ibyo barabikoze babigeraho. Daniyeli agera mu rwobo rw'intambwe bamutereramwo, ariko ijambo rirambwira ngo marayika aramanuka azibira akanwa k'intambwe. Nagomba nkubwire ngo ibibazo bariko barategura kuri wewe, intambara bariko barakora kuri wewe, ibigeragezo bariko baratera kuri wewe, yaba ari gereza urimo, humura iyo gereza ugiye kuyisohokamwo kandi abayigusizemo bagiye kuyinjiramo. Yaba ari inzara baguteje, iyo nzara igiye kurangira, nabo bagiye gusonza kuruta uko washonje. Niba ari intambara bagusizemo, izi ntambara zigiye gushira, nabo bagiye kuzibamo kuruta uko wazibayemo. Imana ntabwo izayibagira uwayinambyeho, kandi Imana ntizayibagira uwayisabye, uwayirondeye, uyipfuza, uyigomba n'uwishaka. Aba bagabo bose bagiye inama, bamaze guterera Daniyeli mu rwobo rw'intare. Uraza kubireba ngo umwami amaze kubona Daniyeli yarayeyo aravayo, yaravuze ati ko mwasenze rero muransaba, namwe mureki iyi Mana yanyu ize kubarinda. Jambo rirambwira ngo babatereyeyo n'amagufa yabo ntiyageze hasi. Hari Imana igiye kukugwanirira, hari Imana igiye kugaragara ko ariyo yabanye nawe, hari Imana igiye kugaragara ko ariyo yasezeranye nawe, hari Imana igiye kugaragara ko ariyo yavuganye nawe. Nubwo bari gushaka urwitwazo rw'ibyo bakurega, nubwo bariko barashaka urwitwazo bw'uko bagera ku ntambwe y'ibyo bashaka ku buzima bwawe, humura ntacyo uzaba. Hari Imana yiteze kukugwanirira, hari Imana itaguhemukiye, hari Imana ikunezereje, hari Imana ihaye abana bawe kwiga, hari Imana igusubije umutahe ugiye kudandaza, hari Imana igukijije ubugwayi, hari Imana ikugwaniriye intambara abantu bareba, izo abantu bazi nizo bateje ku buzima bwawe. Humura mwere data, Imana y'umujiri guhumugisha. Nari ngomba kubashimira matangariza iritangazo mu masengesho tumaze iminsi dusenga y'indwi yose. Abantu mwese mwayasenze nimwakira ubutabazi bw'Imana, n'abandi bagiye kubyumva iminsi yarenze namwe nimwakira ubutabazi bw'Imana. Nagomba bwire ngo mujiri dufise Imana. Nubwo gwitwaza abantu bariko barabushaka ku buzima bwawe, nubwo mu miryango urimo abantu bariko bashaka kugwitwaza kuri wowe, nubwo ibikorwa ukora, haba ibikorwa bya misi yose kudandaza mu ishengero n'ahandi, hari abariko barashaka ugwitwaza ku buzima bwawe, nagomba nkubwire ngo ntacyo uzaba. Iyi Mana yavuganye nawe, n'ubu niryo jambo ngarutsemo. Iyi Mana wakoreye, iyi Mana uvugira, iyi Mana wiringiye, iyi Mana unambyeho, waraye ubusa, wagenze gusa, wihanganiye ibibazo unyuzemo kubw'umuhamagaro w'Imana. Humura ntacyo uzaba. Hari Imana yiteze kukurengera, hari Imana yiteze kukugwanirira. Ngo bakora inama barondera urwitwazo, baje inama barondera urwitwazo kuri Daniyeli. Daniyeli arabimenya. Jambo rirambwira ngo aca yugurura amadirisha, ahora asenga amadirisha yuguruye. Arababwira ngo sintinya, ndafite Imana ingwanirira. Iyi niyo Mana nizeye, iyi niyo Mana nabonye, iyi niyo Mana mvuga, iyi niyo ikiza abagwaye, iyi niyo imara ubukene, iyi niyo itanga school fees z'abana bakiga, iyi niyo ikiza ubugwayi, iyi niyo irenganura abarenganywa. Hari Imana igiye kukugira neza. Hari Imana idasa n'izindi Mana abantu biringiye, ahubwo hari Imana yumva gusenga kandi gatabara ubuzima bw'abayikorera n'abayiringiye ibihe byose. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana igutabare. Iri jambo ribu buhanuzi kuri wewe kandi rikubera igisubizo, rikubera inyishu mu bana bawe, mu bikorwa byawe. Nubwo uzi ko hari ugwitwaza abantu bariko baragushakaho, humura hari Imana yiteze kukuneshereza, hari Imana yiteze kukugwanirira. Kandi mu kibanza cyawe bari bagiye kugushira, mu kibanza cyawe bari bipfuza kuri buje, aho bari bagomba kari wo buhagarara, birahindutse ni Imana ibahagaritse. Imana iraberetse ko ariyo Mana yaguhamagaye. Nubwo bibaza ngo wapfuye, ariko mu gatondo barasanze uri muzima, barabonye abana bawe biga, barabonye ubuzima bwawe bukomeza, barabonye usa neza, barabonye ubyibushe, barabonye uri kufungura, barabonye ubuzima bwawe Imana ibuzamura, barabonye amateka yawe Imana yahindura, barabonye Imana ikunezereza. Rushiriza kubana n'Imana, rushiriza kugumana n'Imana, rushiriza kwegera Imana, rushiriza kubaha Imana. Nayo iriteze kugira ibyo ikora kandi iriteze kugira ibyo ikuremera
kandi kugwaniriraho. Warahezagiwe n'Imana, ndakwipfurije umugisha, ndakwipfurije ubutabazi. Uku kwezi kwa munani Imana yo mwijiri kurenganure, kandi ukwezi kwa munani mu izina rya Yesu Kristo ndaguhanuriye Imana igira ikirema n'ikikora kuri wowe. Abari bazi ko izi ntambwe aribo baziteguriye zirahindutse zibaye izabo. Abari bazi ko bari bariko barabitegurira Imana irarihindukije bibaye ibyabo. Guhera uyu munsi, guhera ya masaha uragomba kugira mu kwezi kw'icenda hari ntawe ufise, hari ibyishimo ufite, hari umunezero ufite, n'abandi bose bamenye ko uri uw'Imana yahamagaye kandi yahaye umugisha. Imana naguhezagire kandi akugire neza muri byose. Amen. Reka ndagusengere kandi sengane nawe. Imana igumugisha. Urakoze Mana kubwira ijambo, urakoze kubwira message. Senge uyu muntu yakiriye, uyu muntu amazi imisari mu marira, uyu muntu amazi imisari mu bibazo. Haleluya. Uyu muntu amazi imisi afite ibigeragezo bimubabaza, uyu muntu amazi imisi atabona ugwitwazo ngo wamurondera aho ruva yacange se atabona ibyo ari karababarizwamo. Nyemera umwe gukomera n'umutima w'ubushikame, yaba ari umupapa, yaba ari umukobwa, yaba ari umumama, yaba ari umusore. Izi ngo aba babyeyi ubagirire neza. Harabahebye ibyabo, harabibwa ibyabo, harababuze urudandazo rwabo badandaza kubera habaye ugwitwazo kugira ngo abantu bahombe, abana babo ntibige. Nyemerera muri iki gihe rero urema amashimwe, abantu banezereze, ubaho umugisha. Abavuye ku kazi basubize ku kazi, abatagira ico bajye bagaburire. Haleluya. Abagenda gusubambike unyemerere nyiringabo, abarose ababagiraho ugwitwazo, babimfubye bandi baba bapfakazi, nabo barenganure, bahezagire, bugurura imiryango y'umugisha. Ndyasabiye umugisha abantu bose twabanye muri aya masengesho y'imisi 7 yo gusengera ubwoko bw'abanyamurenge. Urakoze kuri Imana ugira neza, urakoze kuri umwami utabaye kandi ugaragaye. Izina ryo nishigwe hejuru, amashimwe nawe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo mu Imana. Nsane nidiye kubidukora mu kuruwera. Amen. Imana ibahumisha.